Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule video masalama khan Ukraine ramri a Russia in sipai leral thuam then khata chopte kan ngai thla ho to a ngin na omnu ala wangin Ukraine sipai chakdan le anral thuam te kan thlir le thok don ani heti la hian Ukraine le Russia chungchanga thu thara oma hei hi atop lama kan zep tel don nia khotlang sarkar ten Ukraine chu an kalphung khotlang sarkar kalphunga baptisma chantir an tummek chungchanga le Eastern Europe sipai leral thuam ne na lamthang zonga an ron chet fo na chu Russia chu na du lo le a Ukraine po nei to membera an lom lu trap to ani lai hian khotlang ho nor tom chu atul he ni in Russia chu na ria ani Ukraine chu nei to member ani mange ya sipai chakna mangalak tum ni om takin Russia chuan che tala meka Ukraine ramria Russia hian sipai nuai chuang le ral thuam tha tak taka chop ther fur to mai ani hei hian khovel ngai vena hlo le a interneta Ukraine chungchang chuan ngai vena hlo le ti hriat ani second khat pot ling lo 0.49 second chungin mi makta duai za zet mai nan clear manani ole Russia le Ukraine hi sipai le ral thuama han khai khin vak chi poni lova anin len hlei toka chu wangin khai khin lovin Ukraine hi kan thlur bing tura nga yang Ukraine hi kan hriat angin USSR ram intel khom jinga khan om ve in sangkha zakwa somkwa pakhata USSR lo ke chet khan ram zalen ni in la rang jinga tel ve a sang ni somni pani hian mi ring makta doi somli pathum vel zet an cheng me kani Ukraine hian sipai nuai nga vel an naya sipai active indo tura in peisa atho hi nuai ni an ni a reserve hi nuai ni singa vel an ni paramilitary force sanga an nei bok ram hausa tia chiar ni lo ma se rethei zok chuan ni big lova ral thuam an nei dan hanlu chil ngal te ang Russia beina laka an ma ni chau chuan an ding changdon lo ti chu khovel hriat sa ani a ma se Ukraine nunga nei to an ding tlat thunga hei hi boruak ti changtu le mi ngai ven hlona chan pakhat chu ni air power Ukraine hian indo thlona anei venuala indo thlona ral do chi anei zong hi zathum som pariat ni in fighter aircraft hi samruk pakwa anaya dedicated attack aircraft hi somni pakwa akol ve boka sipai bungrua ral thuam phur thlona somthum pani an nei bokani trainer aircraft hi somsari pakhat nain special mission aircraft hi panga an nei tel bok helicopter za som pani an kol ve boka hengzinga somthum pali chu attack helicopter an ni Ukraine hian indo thlona engtenge anei Ukraine na indo thlona anei tamberte hi USSR hun layami an chom zui tak te khan ni hloma USSR lo ke chet khan Ukraine hian Soviet ho sipai mun puile ral thuam siamna le factory lian tak te ral thuam thanem tak Ukraine hian a oma hengte hi Ukraine hian a chom zui boka tun haya US armor motor alai thar ve boka mase ral thuam lama hian a kalna lutuk lo ni inalang indo thlona hian Su-24 te Su-25 MiG-29 le MiG-27 te chu anei that hoan ni a hengte hi Soviet hun lai siam vek khan ne chipsia rituk chuan soilo mai la ngai thlatu te tan anin om thaya Su-24 hi sangkha zakwa somsari panga khan sipai ten an mangtana hluidu to ma se a that na la hlo chuang lova Su-25 po hi Soviet hun lai siam chu ania July ni som pakwa sangkha zakwa somriat pakhat khan Soviet sipai ten an mangtana ni he thlona hi Russian Air Force Bulgarian Ukraine le Korean People's Army Air Force ten an mangmek MiG-29 hi chu kan hrilar veo mai thei hei po hi sangkha zakwa somriat panni July thla khan Soviet Air Force ten an lek chuak tana indo thlona thatakani mase awangla ya pelveta a Russian Aerospace Force Indian Air Force Uzbekistan Air and Air Defense Force le Islamic Republic of Iran Air Force ten tuna hian an mangmekani India point athlona rin roll ber pola mangve mek thawa tin Ukraine fighter aircraft rin roll ber pakhat Su-27 hi ni boka hei hi zun ni sangkha zakwa somret panga khan
Soviet sipai ten an hmang tana a hun laia US in do thlawna Grumman F-14 Tomcat le F-15 te nena indor tok vela ngai ani in do thlawna tha le rin tlak tak tun thlengin ala ni ve boka hetiang thlawna hi zaruk somriat siam chu ani a variant engemaw zata siam danglama lo ni to a Sukhoi Su-30 te Su-33 Su-34 Su-35 le Su-37 ate an siam danglam to ani China hian Shenyang Z-11 ti in a technology mang hian a siam chuak ve tho boka Russian Air Force People's Liberation Army Air Force Uzbekistan RN Air Defense Force ten tuna hian Ukraine baka mang anom mek ani helicopter nei thatte zinga hian Mi-8 helicopter chu atela hei po hi Soviet Union hun laya an chom zel khani in Kazan helicopter plan le Ulan Ude aviation plan ho ku chuak ani a sangkha zakwa somruk pasari atanga service tran ani a kumsum nga pariat z a service to ti na ni chu tun thlengin sipai helicopter thapol alani phak ve tlak thi a that zia tilang tu ni ome he helicopter hi export version ni in khovel sarkar tam tak hian an mang meka a siam po an siam chuak tam na ro e singkhat sang sari zet an siam chuaka helicopter siam chu tam ber ni hialin an soi tin Ukraine hian sipai thlawna attack helicopter thajet mayan nei boka hei po hi Soviet hun laia mi thoni ma se a hlo omna ala nep chuang ho lo chu Mi-24 hi ni a Mi-25 le Mi-35 ten an siam danglam boka sangkha zakwa somsari pahni athang khana service tana hetiang attack helicopter hi sangni zaruk somli pariat ve lai chu an siam chuak bokani tin Ukraine hian military plane thahnem tak anaya anei ho hi khovela athaber beran ni phaka Soviet hun lai mi do vek khani in tunlai khovela po athaber beran la ni phaka ni chungzinga then kha chu IL-76 AN-24 AN-26 AN-30 le AN-70 te anni lens power leilam sipai le ral thuam nei kan bel chiang ve thung dona amma sabera chuan main battle tank ni se Ukraine hian main battle tank hi sangni zanga somko parukan neya atamber hi Soviet hun laia mi anni T series de vek anni a Ukraine hian T-64 BVS all model hi zali so manaya he tank hi sangkha zakwa somruk pali vela tanga man tranani singkhat sang thum vel zet siam chu ani tin T-64 BV hi zani so man nei boka sangni som pasari khan upgrade ani T-64 BM bullet si za an nei boka T-72S za som thum man kol boka T-84 teng hi Soviet ke dar nu ama a Ukraine invom ran nuwa Ukraine hi ana sual chu veni in sangkha zakwa som ko pa ko khan Ukraine military tenan mangtranani hetiang teng hi Ukraine hian za somnga panga an nei mek teng thapa ngai takani T-80 teng akol boka hei hi Soviet hun lai siam chuani in sangkha zakwa somsari paruk khan Soviet sipai ten an mangtrana Ukraine hian a chom zui zelani a siam chuak chun zom zel bok sangni somni pakhat thleng khan hetiang teng hi sangsari zanga zet siam chua to ni in pakhat hi dollar maktadoi thum manani infantry fighting vehicle sipai motor om khau angchi Ukraine po hian anga hle a Soviet hun laia mi kha thanem taka ro chuna a siam chuak chun zom boka tin USA siam chu alei sak bok video masalama Russia ral thuam Ukraine ramria in chhop kan soijinga mi BMP version chu Ukraine po hian a kol nuala BMP2 BMP3 le BMP1 te BMD1 le 2 te chu anei that jinga mi anni tin armor personnel carrier thanem taka nei boka hengte hi sipai motor thaber beran ni a heng jinga hian US siam Humvee po Ukraine hian an kol bok artillery lai pui khalson theile phurson chi po Ukraine hian anga ve thokhat hle khalson thei chi self propelled artillery hi sangkhat somruk pasari layan naya chungzinga chuan BM27 Uragan Ukraine ramri a Russia ral thuam ang po kha an nei tel bok short range le medium range ballistic missile kap chuak thei te po an kol nuala lai puya chuan Ukraine hi an ngai tu om lo khop mai tin lai pui hnu son chi sangni somni lai mai an nei boka anga lama khovela pasari na anne
tin mel malam tana chim omzet mai ral thuam rocket launcher hi Ukraine hian zali somkwa anaya hlom thama nei vetlatani henga rocket ka chuana te hi Soviet thiamna sang tak manga rual mu man ni hloma tin indona thlona le velma missile ka thlakna ral thuam tha nakol venol boka mase Soviet hunlai siam te an ni hlom S-300 version 1 Gladiator anti long range missile system chu an neya Tor missile system le air defense thatak takan kol venualani tuipui lama Ukraine din hunenge hanbel chiang vele lokila navy personnel hi Ukraine hian sangruk zanga anaya indolong somthum pariat anaya aircraft carrier helicopter carrier le destroyer anei lo thung corvettes pakhatanaya submarine anei lova patrol boat som pathum nain mine warfare pakhat akol bok ole hun lai ni boka Ukraine ral thom nei tlang pui chipchiar taka soi saw lovin kan hantar langani heti lai hian video ma salamaron tarlan to ang khan Britain chuan a sipai Ukraine a thon lut ta a ral thom then khat po a thon lut tel bok heti lai hian US Secretary of State Anthony Blinken chuan thupuan poimo tak maya naya US chuan warning ati chuak he warning ral kheldar hi Ukraine beitum mek Russia chu a chethut thei ti thu ani nimin nilai ni khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan man mo takin Ukraine khopui ki fa athlok luta Ukrainian President Volodymyr Zelensky amua tuna thil thleng chungchang an soidun ani Blinken hian zirtop ni January ni somni pakhat hian Geneva a Russia counterpart Sergei Lavrov nen anin mudon boka last minute US hian indona chuai chuan ti in biak rem tumin acha chuak le tamek ni in alanga Russia hian tolatum mel silova until phut te ti hlotlin ani lo chuan indawa chuak tak tak don ni in US hian an hria ni in alanga biak rem dan an zong le ruai ni in alanga mase Russia chu aron che phut thei ta tak tak ta ti in US chuan warning very short notice ati chuak ta hial mai he thubot seilai ni lai zan da riat vel hian Al Jazeera puan danin Ukraine ramri a Russia sipai nuai chuang omte chu ramri mun rang anin semdar tran ni in a puang US Secretary of State Anthony Blinken chu US a cham meka boru ka thlak danglam thayangem kan lo thlir zel don nia Ukraine a cham mek US Secretary of State Anthony Blinken chuan US ngei dana puang chuak le ta a Ukraine President ne na meeting an nei zo a soidanin Ukraine chunga kan ril ruput dan kan so son don lo diklo taka Russia in Ukraine bayatum na chu kan do dal ati Ukraine run lui ani chuan Washington chuan Soviet ram hlui Ukraine chu ral thuam le mamo danga thon lut nga lang Russia gas pipeline dan cha sakba ka sangson hre kan tumna po alangai rengani ati ni tinin Russia le Ukraine boina thu thara om ta zela enge thlengdon keini soilok theiruala ni lova he channel hi lo thlir zela tunai khovel thil thleng chanchin bengwar thlak tak tak kan ron ti chuak zelang khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule